voici une fois encore de plus une assistance humanitaire d'urgence aray hande kadi hewtiga babiraɓe men ɗo aray ɗe gandi ko doyen so buy noddirtaɓe aray pratiquement ko andaɓe fota noon ina seeɗa ka meɗe laaɓe ɗo ha e garki e nokkeli buy no woodi tigi tigon ɓe hiɗali ɓe kono no fanɗi mo nanali inde maɓɓe ka saare laaɓe ɗo doyen so garki ɗen fidèle auditeur de tous les médias pratiquement haray noon en andintinayi doyen so ko mawɓe meɗen babiraɓe meɗen ɓe sella depuis des années no ɓe hollir noon waɗi duuɓi 35 ɓe wondi e nder nawnare wawayde ɓe empêchude non seulement déplacegol mais aussi waɗugol piiji buy par ce que kaɓe woni ɗo ni kala koɓe wallitaka ko fewti besoin haray wawata newade woni immagol ɗo yahaɗa rotagol takkitagol non kala ko andu ɗon bani adama no hatoji no muɗum sawi o immani ke hara ko immor koyɗe makko ɗen o wawa wadde kamɓe ɓe wawata ɗum sabu on noon ko sabu ɗe koyɗe maɓɓe ɗe suti ɗon ɗo vous avez vu voici ses pieds depuis des années koyɗe maɓɓe ɗen ko ni woniri hara e nder ɗum noon woni koɓe heeɓi fracture e nden nawnare nde ɓe wondi e mum ɗo kadi haray koyngal ngal turike joni ɓe wawata hay bekiji ɗin jogagol ɗum inna seppa inna déplace to deppude ko tawata fof turike kolli ɗin goɗɗe ɗen fof turike haray ɗum ɗon ko ɗum ɗon sattene nen donc la fois dernière en hewtuno ɗo hewriɗen ɓe e inde nelal partenaire ɓe men go haray hande kadi woni ko partenaire ɓe men go kadi anditi en fi ko fewtiɓe babiraɓe men ɗo haray on ɗon noon partenaire jo anditiɗo en ko ɓortojo wiyeteɗo Sista Nene haray ko on goreɓe makko woni do ko anditi doyen so ɓawto hiwgol maɓɓe bodoji maɓɓe ka page Mariam Touré maɓe page ONG assistance humanitaire d'urgence haray tigui tigui on doyen so ko ɗum addi men ɗo hande haray ko on partenaire jo Sista Nene woni ko walliri en ko yata 1 million wo koye men soodu piiji men hewtina on ɗum fi ko wallitoron ɓay no anda mo sella no nawni no waali haray ko wallitorte ko lekki ñawdigo e ñamete haray ko ɗum woni ko hewti ɗo hande haray voici les denrées qui sont là les divers articles haray no tawɗa e ɗum o dokkotiga ɗo plus o bidon nebbantuɗe ɗo un bidon de 20 litres plus du sucre ɗo ko sukkar ni plus des sachets de poudre de lait haray ko ɓira woni gal ɗum ɗon kadi no ɗo fi ka itte ɗum kooƴe plus ce sac de riz que vous voyez haray o saku maaro ɗo kadi no takki ɗon haray au delà de ça il y a le sac d'oignon haray hino o saku basalle ɗo kadi haray no watti e ɗum ɗo koko adduɗen ɗo fof haray ko teddungal moɗon doyen so haray ko Sista Nene woni ko wallitoren ɗum ɗo fi on ɓannitor fi ka nafaka haray ko teddungal mo Sista Nene jarama to ɗum weltike ɓe nde gota wayra ɓen ade wawata expliquede jowa mum on e nokkeli ɗene goɗe ne tuki hewti nokku goɗe ne tum a taway ɗene to a ɓuuro kiki to sa weltike ɗen ne fanɗi ɗene tum a wola ɗene tum ka duwa ka ɗene woni miɗo weltaniɗe ne Sista Nene ɗenen kadi e collaborateur ɗo makko ɗenen wata koɓe anditinmi ko waɗa wana min tum ɗen nden nawni buyno nawni kono yallah yoɓitiɓe ɗenen ɗum ko moƴƴi yallah hokkoɓe ɗenen aljanna ɗen nde moƴƴi wonanaɓe ɗen e zuriyaji maɓɓe ɗum waɗa barke maɓɓe onon kadi ɗenen seeniɓe fendoɓe yallah fita on asiko ɗen yallah junno balɗe moon ɗen joɗen wonanon zuriyaji mon ɗi waɗa barke maɓɓe on jarama ɗenen fota mi weltiki albarka fotami merci infiniment vous doyen so Allah non ɓeydo a fewnani allahumma amin Allah dikkimo onon kadi allahumma dikkana nawno ɓen fof Allah dawda ɓe nana ɓen kadi allahumma amin haɗa c'est un peu ça ko ɗum wonno hande hoore laawol ngol ga min ara min hiwro on min yettina nelal ngal min nelal ngal e moɗon on jarama d'accord on jarama haɗa c'est un peu ça on jarama ɗum mais vraiment ɗum mi duwano ɗene Sista Nene weltanoɓe ɗen wata wonnuɓe ɗen vraiment ɗum wawata ɗen expliquede weltare ande ɗen ɗen fof ɗen kono ɗum mi hokkoreɓe ɗen ne duwa
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Merci beaucoup. Alors, en famille, c'est sur ces bénédictions de doyen So à l'endroit de Sista Nene et tous ses collaborateurs et tous ses collègues. C'est dans ça qu'on va boucler vraiment notre interview avec doyen So. Weltani ki Sista Nene moƴƴa. Koyngal ne nangal o yii den men dole men tum ko ka fewdo sebi o yii den koyngal boynike. Donc équipe française médicale arno do en 2018 ɗumi ka fulawade ne armi den ɓe sikkumi to ɓe opéré kono ɓe wala jogui clinique ji ɗiɗoɓe kono ɓe ni si ɓe opéri so tampino yalla yeeso qu'il faut un hôpital spécialisé awan ko ɗum enen fof mi Allah den wara joɗan hewta hoore min yomi jooɗo ɓe ni ha ñande Allah buuyi en ne woɗɗe to jeeɗi kam. Merci Allah ɗon ɗon ɓoydu e addude sabu on. Allahumma amin. Yo Allah ɗon ɗon ɓeydu addude sabu on fi ko fewti ɗum ɗon ka nani. Allahumma amin. Jarama o weltanama kala wonɓe wallitade no patient à tous les niveaux no kala kaɓe woniri fi ko fewti balle woni ñawdugol woni ñamete woni jawle e noneji ɗin fof haray vraiment ɓe weltanaɓe jarna Sista Nene son équipe kamɓe kadi merci beaucoup, merci infiniment kamɓe kadi weltanama ɓe jarnama fi ko fewti e ngal dokkal ɗo di neldari ɗo aray doyen So mi weltanike o nani Allah ɓeydu afi o nani awa aray ko ɗo wonde waydede nani. Merci infiniment, merci beaucoup. Onon kadi o weltanama d' accord awa aray sahaji arayde kadi inchallah ko fewti e golleji goo kadi ko fewti action ji goo kadi e inde assistance humanitaire d'urgence envers d'autres personnes parce que c'est ça aussi la mission de l'ONG. Merci infiniment et au revoir. Merci beaucoup.